Maitei, pues hermano Cuera. Arecope tiene un tema muy importante a compartirse a Penendi Cuea con Ana. Va en relación pape creyente o Espíritu Santo vive. Peapen va eresa y oñeñe mongueta. Ape es importante te y ya a mi simin de con Anaite. Heiningo Jesús. Seja eta se upe hei. Ombo ujan wa PM ambue putin jara. Pe espíritu añetegua putin jara hei. Hoy vara penendieta pianguara hei. Uve por acuerdan de catui o recibí y supe. De catui o jesatean hoy qua y supe hei. Pen catu pe qua ama y supe. Hoy kowi penendive. Hao putata ui penendive tapiaite. Y por ahí ningo combae o uañande putin hangwa. Espíritu Santo va en relación con la creyente. Pejendua pa ten historia misimiva moja puikuimba eje y oñemomba eja huepetin hogare. Petén o planear la hora o yapo jamás o yapo a otro catu o yo guay su wije a te hace pea lamba ella a pe moja pujaga tu o ikobupe a pe en cope qua tumpañan de yara peseite o yapo tumpañan de yara ñande apo yandebe ahí ta ura Jesucristo catu ñande yogua a la negocio ya pues que muy te calvario Jesús ño era monguaer juguñan de yo a pe moja pujaga tu peja el Espíritu Santo upa y coñan de pupe a peare IP 1 Corintios 3:16 ve da pe cuai pico peja es hatumpa ñan de ya roga ha e hoy copen de pupe Javeije y tuva hata ura jape Espíritu Santo hoy coñan de pupe. Colosenses capítulo 2, 10 veces y pepe memba y tema. Peñemo petein lupi Jesús vive. Pe Espíritu Santo ningo ñane mongo belleu. Ñande uña gendupe ñande yara la palabra de Dios ya eso es la Biblia. Oñe mombe uñandebe. Pe Jesucristo recobe. Ja upe momento be. Pe Espíritu Santo y que ñande pupe. Ñande sella ñande yara imba era a través de ese Espíritu. Ja upe momento vive. Ñande ja es hijo de Dios. Jacobe. Jacobe mañana de Yara Benguara. Jaupeare IP 1 Juan 5:12. Pe oguere coba pe tumpañan de Yara upe. Upea oguere cope te cobe. Japendo oguere coiba. Pe tumpañan de Yara upendo oguere coipe te cobe. Jaupeango pe Cristo. He iba eque. Seja se tu ango peteinde. Allí va importante pea. Heiningo ñandebe ñande sella ja imba ena a través de ese espíritu o iba ñande pupebe yagüero viana monguare. Hasimbo avea y ñande yara no pensáis, o sea, doy poravoy pecuimba una ve que o acepta a Jesús y Salvador amo. Upeape o moipe Espíritu Santo ta y kangu hasha ta y tabu hasha ha o ya mom yepe cada momento o ya gazai de Jesucristo y Salvador o eres cope te cobe ha upeape o yepe Espíritu Santo. Hasebe simbo apea porque añandu ha en una escénica tumo ay ayapo ñande yare yapo ninde ni katuye yapo
Mboýpiko gente ojaposea mba'eporã handykatúi ojapo porque ndorekóipe pu'aka ha'e oikotevẽva. He'íniko pe Espíritu Santo ñande sella ñande ipropiedad. Ha upéicha mbovy'aiterei. Ha he'ípe Espíritu Santo oike ñandepype ko yvy'ári jaiko aja ha'e oiko ñanendive ñandembosako'i Ñandejára oúramo g̃uarã peteĩ teko potĩreve ñaime ha'e ome'ẽ ñande pe mbarete ha pe aviso ñane ãngapýpe ñane pensamientope pe mba'e vai jajapótaramo ani hag̃ua jajapo. Porque ñande ñane mbaretekuépe ndaikatumo'ãi jajejoko. Avy'aiténgo che aikuaávo mba'eichagua relaciónpa Ñandejára ijespíritu rupi che aguereko hendive. Upéva ndaguerekóigui aiko asymo'ã ko yvy'ári che ha ko'ág̃a añandúpe Espíritu Santo rupi che ha'eha Ñandejára ha ha'e omyesãkave ohóvo chéve umi Ñandejára orekovahína ñongatupy ha umi jehovasa ombohasave ohóvo che Espíritu Santo rupi. Hetaiterei veces apensa ha aguerohorýpe Ñandejára ojapóva. He'íningo Ñandejára ou ha oa pe Espíritu Santo osapukáita ñandepype ha he'íta na'ápe oúla ñande esposo Cristo. Ñandéngo ha'e la esposa de Jesucristo. Ha ha'e osapukáita ñandepype. Ñande najaikuaamo'ãi Jesúspe kuri Espíritu Santo ndaipoire ñandepype. Repensamína ko'ág̃a oiméramo ni'i eikuaa pe Espíritu Santope. Ko'ág̃a ha'e hi'época, ko'ág̃a ha'e oĩ ñanendive ha oĩta ñandepype una vez que ya acepta el plan de la salvación Jesucristo vuelvo. Ha ha'ese ndéve de ella gajaseipipe bendición tuichaitéva ko pyharépe ko'ag̃aite, o sea teiméimehápe ha'e hora ha'e oĩ upépe. Espíritu Santo ndeipyetépe oĩ ombotáne corazón oikese nde'ipype. Mba'épa ere ko'ág̃a ere hag̃ua Espíritu Santo aguerovia Jesús omanohã cherehe. Ha'e rupi aháta yvágape eikéna chepype ha eme'ẽ chepe tekove opavẽ ymba ha upéichare.